Na šta ste posebno ponosni nakon 9 mjeseci programa? Pa posebno smo ponosni na to što smo uspjeli odraditi projekat do kraja i zato što smo uspjeli ono što smo zacrtali. Isto tako želim zahvaliti svim organizacijama koje su nas podržale, koje udruženja sa osoba s invaliditetom, koje su vrlo oduševljene s tim projektom, tako da nam je još više drago što smo radili ovaj projekt. Mi smo radili na projektu Dostupno i za mene, financiran Humanity in Action. Radi se o web stranici koja sadrži pristupačan smještaj i javni prijevoz. Za 3 grada, Tuzla, Sarajevo i Mostar. Drugo pitanje, je li bilo teških trenutaka i prepreka i ako ih je bilo, kako ste ih prevazišli? Pa u suštini i nije toliko, zašto smo radili timski, tako gdje je bila prepreka, uspjeli smo to da riješimo. Koje utiske nosite sa programa i po čemu ćete ovaj program najviše pamtiti? Pa po prijateljstvu, definitivno. Najviše zato što smo znači, upoznali dosta ljudi iz drugih gradova i ostali smo u super kontaktu i čujemo se i tako. Meni je isto najviše po prijateljstvu i to što smo imali mogućnost da napravimo projekt i stvarno realiziramo ga i imali smo rok određeni i financije, tako da je bilo skroz zanimljivo po prvi put nešto tako raditi. Hvala. Hvala vama.